se ispred crkve Svetog Spiridona u Trstu. Jedna izuzetno impozantna crkva, jedna od najvećih, najlepših i najvažnijih srpskih pravoslavnih crkava na celom Jadranu. Podignuta je zahvaljujući srpskim trgovačkim porodicama koje su ovde živele, koje su radile i koje su želele da imamo ovako nešto, da naš narod ima ovakvu crkvu u centru Trsta. Molim vas, sa desne strane Kanal Grande, Ponte Rosso, malo ispred nas centralni trg i ovo je sami centar. Pogledajte gde se nalazi Srpska pravoslavna crkva. Upravo je ona bila središte srpske elite, ako smem da kažem, 18. i 19. veka. Podignuta je u 19. veku, neke 1863. i postala je centar odakle naša elita, naše bogate porodice pomagale svoju maticu. Odavde su pomagale škole u Srbiji, crkve, kulturne institucije, humanitarne poduhvate. Upravo odavde kao središte srpske zajednice u Trstu. Upravo izgled ove crkve, njegene dimenzije, njena impozantnost, položaj njen pokazuju i dokazuju koliko je bila važna i koliko je bila bogata srpska zajednica u Trstu. I danas je važna. Jer upravo sam malo ispričao priču za odluku gradonačelnika i danas je važna. To je jedna zajednica koja ne pravi probleme, to je jedna zajednica koja vredno radi, bavimo se ovde uglavnom građevinarstvom. Sa našim narodom ovde nema problema, veoma su poštovani i cenjeni. I ovaj grad poznaje ulogu srpskog naroda u prošlosti ovog grada u 18. 19. veku. Poznaju istoriju 20. veka, a danas su to veoma uspešni i vredni ljudi koji zavređuju poštovanje ove zajednice ako gradonačelnik donese takvu odluku da se novogodišnja rasveta sklanja tek 14. januara. Pri ovoj crkvi Svetog Spiridona deluju mnoge srpske organizacije, veoma uspešno folklorno društvo, Pontes, odnosno Mostovi, takođe i Srpska dopunska škola. I dalje je središte srpskog naroda, i dalje je simbol naše zajednice u ovom gradu, veoma važnom za naš narod. Probat ćemo da uđemo. Unutra neću moći da govorim puno, pa ovom prilikom da kažem da je ikonostas koji se nalazi u crkvi jedan od najlepših u zapadnoj Evropi. Možeš. Smo večeras zakasnili. Do 8:30 smo mogli da uđemo, sada je više od 8:30. Zadržali smo se kod prijatelja koji ovde žive i rade i veoma su poštovani članovi ove zajednice i daju lično svoj veliki doprinos ovoj zajednici. I zakasnili smo. Snimit ćemo sutra ujutru, nadam se, a sada nam preostaje da napravimo krug i da tim delom napravimo završnicu ovog snimka, da steknete predstavu, bar sa ove strane, kako izgleda hram, crkva Svetog Spiridona u Trstu.